As we join in remembering the victims and reaffirming our support for the people of Rwanda in their continued efforts for unity and renewal, we oppose any attempt to misrepresent the historical record for political purposes. In particular, we strongly oppose any denial or minimization of the genocide that targeted Tutsi. It is not the Rwandan genocide, it is the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. I call on the State Department and the administration to call it exactly what it is. I've introduced a resolution, House Resolution 256, calling for the United States to adopt the official definition of genocide. We have a moral obligation to ensure that the lessons of history are not forgotten and that the voices of victims are heard. There are two really important lessons. The first one, in understanding what happened in 1994 during the genocide that was planned specifically against Tutsi. One is to realize that the international community needs to do much better at understanding the biases that each actor provides. And so listening to representative of the Rwandan government at the time inside of the UN Security Council, when those were the people who were planning and executing the genocide against Tutsi in 1994, that was a great mistake. And it's a hard mistake to get around because those were the Rwandans that they could talk to every day in UN Security Council. Birababaje kandi birashengura nk'umuntu uhagarariye aba survivors, twebwe biratubabaza cyane mbese bikaturya mu mutwe kuko tubona ari gufatanya icyaha n'abakoze genocide yakorewe abatutsi. Abayinangira kuyivuga twebwe tubona atari uyu munsi bitangiye kuko ideology ya genocide ifite ibice 10. Ibyo bice 10 byayo icyanyuma n'icyo denial. Iyi ni ideology ya genocide muri denial. No kuvuga ngo muri rusange abanga kuvuga genocide mu izina ryayo bakayita yandi mazina bari muri denial, ariko nayo ni part ya ideology ya genocide ya nyuma. Ubutumwa rero nabahano kugira ngo be gukomeza gutoneka aba survivors, be gukomeza kudushengura batwica kabiri, bo kutubabaza cyane cyane mu kwa kane bagombye kutubabarira ntibakomeze kudushengura cyangwa kudutoneka. Babivuze neza n'uwo muri UN uriya Nderuto yabivuze neza yuko kutabibyita ni nabyo bikomeza izindi genocide, kandi mwanabibonye yuko no muri iki gihugu bwabyo bagiye bagerageza uyu munsi, ariko icyo mvuga ni ukuvuga yuko nta muntu wumva n'umwe, mwanabyumvise no kubagiye barabashije kubaho nyuma ya genocide, bavugaga bati biriya bigarura icyuma mu gisebe, kubera iki mutita ibigomba kwitwa inyito yabyo. So ibyo ngibyo byose ni ibintu bazi neza yuko bitari ukuvuga gusa mu bya politiki, ariko binica n'ababandi bagize Imana bakabaho muri icyo gihe.